Kardom Bini News Fast Karbiang Law Berta Kithan Jabang Nili Samika Chirong Parpi Aprangsi Berta Thepipen Arjuita Dipuhi Tialong Lang Okitu ke Jor Putak Hampang Asongatum Sodak Pachini Chirilangso LP School Thanbang Metangasai Ceklem Plepu Akoi PC Thanbang Apan Kangsai Nangji Pusi Usuka Pen Kehang 20 number by Chalangso Pen Kevangji MLA Kilik along INC Pen Ticket Kehang Dunji Angring Amen Keklan Upper Panjan Ram Lektia Rong along Medical Sub Center Ahem Kikim Kerang Patang Te Pulote Rong Kritrok Arat Kecesongji Apan Kecesik Difu Town Outpost Arlo Difu Hiti Arlo along Ajak Ding Klui Pen Lang Okitu Kejor Kang Hua Putak Patumi Lang Ok Kejor Abang Photum Pen Hampang Song Angbong Pachim Right Pon Anparta Lang Ok Kejor Tumalong Popipia Lucy Kidoma Laso Putak Sita Ching Right Padopon Lasi Latumalong Dokumen Mate Kejor Kelan Aluta Kechok Lim Kalipusi Song Atom Tek Ponlong Putak Pachini Pinpur Me Nithom Niti Alang Ok Borok Mate Aisalong Biponsi Kayador Anam Pensi Rat Atom Chonamnang Lake Kichotumsi Kakiri Mimi Kisukiri Kakiri Mimi Lasi United Farmer Committee Karbianglong Territorial Social Security Association Lapen Lumbajong Youth Development Committee Asong Atom Ahin Pen Non Kivangji Aporahut Aron Pen Kichok Lim Dokumen Aviatumaphan Dokumen Kapachok Ejia Phansi Pachinipon Nam Bijasing Rongpi মই সংযুক্ত কৃষক কমিটি তথা ইউনাইটেড ফাৰ্মাৰ্ছ কমিটি UFC আৰু মোৰ লগত আছে কাটসা আৰু তাৰ পিছত LYDC তিনিটা সংগঠন মিলি আজি উদ্দেশ্য হেতুৱে আমি লৈছো সংবাদ মাধ্যমত আগত আমি হেতুৱে বক্তা দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বা অসমৰ ৰাইজৰ হেতুৱে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বা জাননী দিব বিচাৰিছো হেতুৱে জাননী এটাই কথা যাতে আমাৰ ডিফু চহৰত কাৰ্বি আংলং জিলা ডিফু চহৰত মাছৰ ব্যৱসায় সকলে তেওঁলোকে কেইদিন আগতে আমি পচা মাছ দেখিছো গতিকে আজি আমি অফিচিয়ালি যিকোনো অফিচিয়েল তৰফৰ পৰা যোৱাটো ভাল আমি বিনা আইনখন হাতত ল'ব নোৱাৰে আমি আলোচনা মাধ্যমত লৈ যাওঁ বুলি আমি এটা কমপ্লেইন লেটাৰ হিচাপে কমপ্লেইন এপ্লিকেশ্যন হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আমি দাখিল কৰিলো Dipupen Pankaj Reka News Fast Karbi Anglong Angkrakpen Kilong Duna Birta Tengke Non Kevangji Emilik Kilik along 20 number Boithalangso LAC Kilik Kachepati Jialong INC a party pen party tickets ke Hangdunji Angring West Karbi Anglong Congress Committee INC party Ahin pen Singteron EM Barim Mate West Karbi Anglong District Congress Committee Dunmaipu Chatra Singh Teron Lapen West Karbi Anglong District Congress Committee Junbang Rupesh B Atung Henlo Kheruni Pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong SSA Samilangso Education Block Lapen 14 number Korkanthi MEC Constituency Arlo Samilangso Hawar RD Kedo Lapen Nongnam Kachatangklong Toklang Kacharlia Hemtun Angbongke Chirilangso LP School Ta Isilo Resir Kepra Trokepra Ketom Aninkan Mahang Pathekpon Sita Bangsu LP School Ke Kaching Thur Awar Sai Awipen Lason Si Luthan Bangatumta Methang Asai Cheklem Kledetsi Kaiketa School Ahem In Hapring Sido Pinile Thota Than Bangatum Methang Asai Cheklem Kledetlu Anarlu Porphai Crazy Aporanta School Ahem Gang Hap Lapen Lokacharli Ji Asumaratumke Jonghong Prong Sido Abhi Sai Jokje Lo Charlie Asumaratumke Methang Ahem Chirui Laplu Lasoteng Pulote Lokacharli Asumaratum Akai Kapalang ho asonsi nang mandet lupusi usuka jongpon. Lasi, sai ceklem kle, than bangatumapan,
council pen celon jot akang sai piponangji puta usuka tiriti amai maipu bibison teron pen ningji pon. News text report News Fast Karbi Anglong. Number 25 Nilip constituency ke Parlo Upper Panjan Ram Lekhe Arong Along Medical Sub Center Ahem ke Dopen Upper Panjan Rong Kretrok Araratum Penang An ke Jokwan Dolo. Labangso Sub Center along Dr. Lake Angkur Jyoti Saikia Lapen Nurses Rina Bepi Lapen Pinky Diori Henlo Alang Litum Duty Abangke Metang Ahem Pensitame Dobomlo Bonta Rongalong Medical Sub Center Dokokapita Aju Phirlo Kesodet Ahut Chokihula PHC along Golaghat Dipu Dimapur Pokajan An Se Kachelangdam Nangkoke Isi Ningkiduk Meme Ason Sikeman Bonsitame isi thedung akisunga bangke Medical Sub Center ahem kikim ke patangte detpen ajok Doctor Nurses atum kisunga sonsi dolo Athelatum kedoji kesangji adim antave Ratatum ke joy keji alara bangke kisunga sonsi dolo Labangso Sub Center ahem kikim ke rangji aphan contract ke en lake Anupam tok bihenlo ratpen ke pachinia tengke ke patangji kalisi tin khirki lapen inghap haihu anta hem chepon et pusi pini pherangke abutung pen kahumri damahut nang pachinidun anparta labangso Sub Center ahem ki kim jongsi patangte pulote rongkri trok ara thurpak pen chesong nang kokpo puta sodak pen nang pachinidun petangte ajoine sinon nilitum aratatum don rongkri trok aratatum kisung ke lahela Kontraktor amen pula. Anupom tokbi Anupom to ahem nala. ahem difu Cibang bom mo cibang we. dak wang we pinlang amesri tumnang toilo nilitum arjulo a contractor nang toinoi pulo tanon puta wang we Puta cibang we. ta new construction da pupe repairing da pupe mat aprang ke do ahem anta plangno tikang lablo plangno tikang lamat aprang ateng pute doai gero nadin ta do doai ki piadim da do lapen ke do ke thakadim da do nono bangke akimi a construction puta kali ba repairing ta kali ma tangte binlo ne tum rongkre trokara ta tum ke kisung mane asiem tong ki chokchi ma mane medical yem tong ki chokchi lola ma rong atum tong ba akapre ka tum tong ki chodet mala la posini tum rongkre trokara ke tangte ret che theglor posi petang nai nang contractor nu pom tok bihita nang petang oi ta ta Jin penang petang nai la pendak ni tum lokal em di sita hem ti kubo malo la sialang sita mi dak nang cikiar kuridu nang po la pen medical em sita mi la so sub center phan interested penang pija panjanara phan pajoi kia tuara phan lang te important nang tinang ji la pen karbing long cm sita mi prapjing pel sa puthak ni tum han guru nang pin kali pulo tang te le tum ta ansu se lai puthak ta ni tum ki si song pon ang deng pon nang kok kali pulo te ni tum ada kisung do ko lo te chokada bangke Nilip pen pherangki Robinson Terang News Fast Karbi Anglong Nihang Karbi Baptist Association Mahang Pathek Det Pen Ningkan Pharo Isira Ningkan Kep Arta ke Chok Pen Pachetonsi Bangphu Pharman Mate Delegates Amai Arkoy Achiklo Niphai Ingkoy Raner Kep Pen Thongkepra Isi Arni An Mission Center Manja Hidim Teron Along Mai Padopon Lapen Labangso Amai Along NKBA Angkang Kido Pharo Isira Krehini Aphai Amondili Tin Penta Pharman Bangphu Bangphi Mate Delegates Akorte Injeratum Chetongdunji Pusi Reverend Lapen Executive Secretary NKBA Benting Teron Ahin Pen Lamthe Pachini Pirthea Dang Kaperi Meme Coronavirus Mate COVID-19 Abur Kitur ke Dokok Ajok Monduli Tin Penta Monduli Isi Angkang Along Pen Pharman Bangphu Bangphi Bangtrok Trok Mate 6 Delegates Aphai Ansi Phapon Chotlo Puta Reverend Lapen Executive Secretary Benting Teron Ahin Pen Birta Pachini Duntu may pi mate armu ke ong dung ben ke chitong ya may ke pedolong adelo mate pe manlong ledelo na soposi may pi ke chagi amondolia tumpen lapen along ria tumpen lapen Nihang Karbi Baptist Association ke ja tum do ana tumpen ni tum chingki chithan lo chingki chithan si may pi le ni thulong lede sita Pharman Bangphu mate mondoli si pen bang ke thom anil tum chophathura dak Nihang Karbi Baptist Association asai he mate Mission Center along le Pharman Bangphu a me pia bangke ini polo nang pusi
ni tum jing wai pon thu lo bangke NKPA Mission Center long si la ni kan se amai pia pham dak city pon rong lo kasi kita tang ateng pulo tang te dahiri number 1 long city pu kita pening bangke dak city pon rong lo kasi non pening bangke apuram bangke pati oi der son lo delegates atum an aphan si hang cholo Manja Pendili Phanse News Fast Karbi Anglong Karbi Honghari Dhoram Youth Association ahin pen patir piponsi West Karbi Anglong bothat lang social dhuna klamalong arkoi niphai ingkoi ra sirkep arni pen krung saimai pangcheng ponsi pini adap ke chengsi ajai mek Karbi Honghari Dhoram alama Karbi Honghari Dhoram Youth Association Maiphu Harlinson rong hia hin pen lama ingthurpon bang sophie Karlitang abang phubang phietumaphan chikimo milur kaipon Lapen abangso Karbi Honghari Dhoram ningkan esek krung sayamai along ke ongdun abang phubang phietum chetong dunsi jaimek atengpen krung sayamai ingnipon Lapen labangso Karbi Honghari Dhoram ningkan esek krung sayamai niplia farman padoponji pusi alang litum ahinpen pachinipon penan parta bangsomai ingsam jenpen pechun pon pami thekjaphan kedoan Karbi Honghari Dhoram kacheng honabang phubang phietum aphan chunengri Wothatlang sopen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Non malong sopan bertain ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang jiroi thulo. Believers Eastern Church Satgao Diagnosis Atum Pen Pen Patir Piponsi Ningkan Esek Amai Pi Pini Pangcheng Pontanglu Pini Kichengsi Amen Kachethap Registration a Hin Hin Pen Kevang Delegate Atuma Phan Sitami and Ponbomlo La Pen La Soamai Ahut Haflong District Penta Chetong Dunji Puta Pachini Pon La Pen Pini Arnikang Sampor Pytroxy Pensi Pangcheng Ponji La Sohut Praises and Worship Bokulia Amondulia Tumpensi Japonji Puta Pachini Pon Birta Pangrumdun Dipupen Kachirong Parpi News Fast Karbi Anglong Keramtang Inkoira Nerkep Arni Bisudima Festival Ahut Inut Amit Nunisa Dhansuri Sarkari Gaumbura Phan Pang Thek Thek Thetum Apran Armudet Bangso Putak Mini All Karbi Anglong Sarkari Gaumbura Tum Perangke Mai Phaponsi Ningkang Samse Lapen Ahok Kangsai Long Nang Jipusi Pini Perangke Mai Along Hangpon Anparta Ahematuma Phan Government Ahin Pen Compensation Pinang Jiputa Hangpon Pinpume Amit Nunisa Inut Cherok Tok Lapen Dhansuri Ahawar Along Thekser Sarkari Gaumbura Alangli Nagaland Pen Karbi Anglong Adoya Hoy Longkaita Aseche Padover Abangpu Lasi Pini All Karbi Anglong Sarkari Gaumbura Maipu Sikari Tiso Perangke Angno Kaningje Alam Arjusinang Enke Sikari Tiso Lapen Bortoman Karbi Anglong Sarkari Gaumbura Amaipu Asinang Tumanglong Nili Ketanggang Tung Lapulo Jenili Tung Sarkari Gaumbura Karbi Anglong Angkang Atokan Utang Sarkari Gaumbura Duk Asi Dhansuri area Inuta Sarkari Gaumbura Omit Nunisa 28 Arni Alam Phan Aprana Lutel Lasi Laso Puta Pindi Tung Ningdu Kachipa Klang Bangalalo Sarkari Gaumbura Apran Amui Kedam Jui Laso Puta Bangke Nili Tunga Phana Juje Pin Pen Alam Phan Aprana Mui Kamuda Bangke Majok Leklem Puhitamela Bangke Chok Chidela Mate Rada Phan Ke Charipon Amuni Rabang Pu Apa Apran Kalmut Po Bangke La Bangke Majok Leklem Pusitame La Bangke Chok Chidelo Atheni Litung Lailo Ningdu Kachipaklang Bang Dipupen Pangkas Deka News Fast Karbi Anglong Pini Ada Por Phai Kep Apor Malom Sarihajan Towar Ketom Kachetok Dipu Lapen Dimapur Golaghat Anat Kedam
atawar along PWD Borpatha Road Division Silonija natum chepatir pi ponpen National Road Safety Week aputhak sikiki pi ponsi driver lapen rat atuma phan than pare pon gari ke vegahut horjun gari ke veg paprap gari ke vegahut mobile chingki bike ke vegahut helmet chikup veg nangji lapen gari ke vegahut seat belt donangji puta kachetong dona rat atuma phan than pare pon gari ke vegahut RVRA Jelang Pamesi gari veg ponangji pupen chenglok gari ke vegahut methang ke jokwan aphan chematha ponangji puta than pinila bangso aseke ki pi ponahut Raju Timung PED Probhat Bay SDO PWD Kangther Bay Rat Asai Klembang Penchenglok PWD Borpathar Road Division Silonijan along Lapen Sarihajan Subdivision PWD Road Klembang Phuatum Chetong Dunsi RD Pidun Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe News Fast Karbianglong Pinya Berta Langsi Pajudlok Dumi Thakni Kardong